Dobrodošli narode, danas ću pokazati jedan način kako da update grafičku karticu. Prvo idete na start, zatim kliknite na control panel. I sada kad ste u control panelu, idite na hardware and sound. Sada idite na device manager. Ovdje će vam se pokazati ceo software kompa i idite display adapters i ovdje će vam se pokazati grafička koja vam je. I da je update, idite desni klik pa update driver software. Sada idite browse my computer for driver software, kliknite tu i ovdje ništa ne pipajte pošto je ovo kao da nađete gdje vam je grafička, ovo sam je otvorio D, idite next. Sada ako vam piše ovako Windows has determined the driver software for your device is up to date, znači da ne možete više da updateujete ili da je već updateovan za datum, da ne trebate još duže vreme da updateujete. Tako, i to bi bilo to.